abazalwane bonke bazalwane ngiyabingelela ebusuku. Siqalile namhlanje ngoba iPhaseka isibalo abazalwane njengoba nazi le nami la khona. Kodwa ngithe nangabe umprofeti ecela ukuthi ngizohlanganyela nami nasekuvulweni kwePhaseka, ngezwa kuvuma ngaphakathi enhliziyweni yami ukuthi Nkosi ngiyatha. Manibonge igama leNkosi. Ngiyabonga umprofeti, ngiyabonga ungashintshwa omi phambi kwabo, kushintshwa wena. Indawo ayifani nocobo lwendawo ayifani. Indawo nendawo inesibusiso socobo lwayo olubekwe uNkulunkulu. Nalana bazalwane ngizwe ngifika la ngezwa thinteka inhliziyo yami phakathi ngathi nina anisezele khona namhlanje ebusuku sizokucela Nkosi ube nathi ngezwe ukuthi Inkosi sikhona siphakathi kwenu. Ngakubonga igama leNkosi. Sibeka abazalwane ekhathini okuthiwa cha iqale inkonzo kodwa ayashisi, kodwa sizwa la Inkosi iphakathi kwethu. Inkosi ayinaso isihlalo sokushisa kwenkonzo, naye phakathi kwayo kuzwakala naye ukuthi phakathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ukuba lapha ebusuku, kakhulukazi le subject yomkhuleko. Mhlambe bazalwane niyokhumbula ekhathini eziningi ukuthi njalo into esijwayele ukuba nazo kuthiwa sizovula ngomkhuleko sivale ngomkhuleko. Ayikho into ezwayo ukuthi sivula ngomkhuleko siqhubeke nawo, kodwa siyezwa kuvulwa bese kuvalwa ngawo. Kodwa nangabe ukuhlangana kwethu ungayona into yokuvula nento yokuvala, siyobona ithele zomkhuleko. Ngoba akwenzeki kukhulekwe ungabonakali ukuthi sekukhulekiwe. Sizwe izwi leNkosi ukuthi abasendulo bathi sebekhulekile indawo bebekhuleka kuyona yazamazana. Futhi ngamanye amazwi baqeda bona ukukhuleka indawo ababekuyona angaqeda yona, yaqhubeka cishe owafika beqeda ukuhamba ngasekho umuntu wathi akho umuntu lana, kodwa nansi indawo ikhuluma nami ngekho umuntu. Ukhuluma umkhuleko wenziwa abangcwele. Khulawo bazalwane, namhlanje ebusuku ake siphinde siyibuke lento yomkhuleko. Malibonge igama leNkosi. Siphinde siyibuke lento yomkhuleko. Nasike sahlala emkhulekweni bazalwane, ngeke siphinde sifane ney'nsuku esaqala ngazo ukuphila. Na usemkhulekweni uya ngokuya ushintsha, usuku nosuku uyashintsha. Ungayishintshi wena ngolwazi lwakho, ushintshwa umkhuleko. Sizwe lana bazalwane ukuthi wayihlalela nje noNkulunkulu, kanti usuku nosuku uyashintshwa. Usuku nosuku noNkulunkulu uyashintshwa. Nangabe sihlukana noNkulunkulu, naye uNkulunkulu akasho ukuthi Moses usushintshile, uyamdedela uyahamba. Kodwa naye ufika phakathi kwabantu bathi abantu wawuphelezelwa yithi Moses mhla uhamba, kodwa manje awusabhekeki ngoba ehleli noNkulunkulu. Sizophuma lapha bazalwane ngesonto, ngikholwe ukuthi uzophuma ngesonto uhlabelele iculo elingafani neculo uhlabelele kaduza ngapha. Mhlawumbe kaduza ngapha uhlabelele iculo ukuthi Inkosi impeke, kodwa uhlabelele iculo elisho ukuthi Inkosi ngiyabonga ukuthi ngizwile konke engiyele kunemiphasika Nkosi uhlangabezane nakho. Malibonge igama leNkosi. Shosha ngicela ukwenza lento encane nje bazalwane. Mhlawumbe ingane yakho wena izo-understanda, angizele nayo ngoba ezinye sizosuke sabela lezi ngubo ezimnyama. Kodwa mhlawumbe kashosha
ngizoza ngobiza nobaba wayo ngifisa bazalwane ukugcizelela lento ekade ngiyikhuluma ukuze ungacabanga ukuthi nangabe usendaweni yenkosi noma wenza izinto endaweni yenkosi inkosi ayinaki uyanaka nasendaweni yenkosi ungenaka la kwezinye indawo kodwa nakwafika ebukhoneni benkosi uyanako ezulwini kwayalezwa ukuthi akekho umuntu oyofika la enganako wonke umuntu ofika lana uyanako sizwe ngoJesu bazalwana kwanaka wazobanaka benikela kwanaka wazobanaka wesifazane wanikela ngefatini wathi fika nje na uJesu sebenze konke abafanele wathi kodwa phakathi kwabafanele ngibone obengafanele ephethe konke wathi lona unikele ngakho konke wabona phakathi kwabaningi wabona umnikelo usugcwele isitsha somnikelo wabonakala ngoba kwenzeki ukuma la khona uNkulunkulu ungabona ukuthi ukhona nake wafika khona khululeka sekubonakala ukuthi usufika usukhona bazalwane la lesikhathi esiphila kusona kunalezi zinto zama element edidayo namafutha namanzi nani kodwa sobela babushoshi kodwa nansi ingane yakwashosha lengane yakwashosha ngifuna ukuyigcoba ngeza bazalwane kambe nangifuna ukuyigcoba lengane uphi usibusi nangifuna ukuyigcoba lengane mhlawumbe ngenze njani ngisithi into yokugcoba ingane lena ngoba ngifuna uyinake into yokwendlini kaNkulunkulu uNkulunkulu yakusebenza awungene endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu engakusebenzi sibusi ngifuna ngenza iphutha nami kufika nami manje ngifuna ukugcoba nansi ingane yakababushoshi ngenze njalo sithela amafutha kuyo lapha iyagcobeka ngenze njalo ngifuna ukugcoba lengane kaShoshi no cela singawatheli ngicela wathele lapha ke yabo uthela amafutha lana usisibusi niyabona bazalwane nayiqede wathela mina ngigcoba ngamafutha isiphi isizathu esenza ukuthi ngigcobe ngamafutha ngoba nangu umthelo womgcobo kusho ukuthi amafutha ngingakagcobi lona ngigcoba ngamafutha bese ngizogcoba lona ngamanye amazwi ngamafutha azogcoba ingane kaShosha nami sengigcoba ugcobo kulamafutha lawo ngibonge igama lenkosi kunjalo-ke ngiyabonga bafowethu kunjalo nawe usendlini yenkosi na uzokwenza into endlini yenkosi kwenziwa wena awushiywa ngaphandle ungenziwa njengoba sina nje bazalwane uzokwenziwa into ongayazi uma ukuzokwenziwa into ebingeke yenziwe umuntu khona abasezulwini abakhishweyo abazokwenza into nawe ozothi angiyazi le engivelele conference yephasika angiyazi yasiwa kasezulwini ngibonge igama lenkosi sikwazi bazalwane i-environment esiliyona ithi sesiqaliwe siyenziwa manje ithi njengamanje get ready kwenziwa abasezulwini sebeyasenza bazalwane abazofika kusasa bazofika bebona ukuthi kunento esiqalile kwenzeka la eyenzeke singakafiki ngibonge igama lenkosi ngifisa namhlanje bazalwane ke sikhulume ngalento bazalwane esithi mama umprofeti sekwenziwe konke wabona ukuthi ngithandazile kwenzeka ayonke into yenzeka kodwa uvele ubone kungaphenduleki uyiduduze njengekhona ukuthi hayi inkosi sazophendula kanti sitha siyaya ngokuya sibambe impendulo malibonge igama lenkosi malibonge igama likaJesu ngoba asikwazi ukukhuleka uNkulunkulu othena uyaphendula wazi wathi Isaiah ngevesi kababa umprofeti wathi niyothi nisakhuluma mina ngiyamphendula kodwa thina abasendlini yenkosi singaphendula sizobheka ukuthi bazalwane emkhulekweni wethu zimiphi impendulo zebandla ngoba kuyacaca ukuthi bazalwane khona la ngoba sayizwe kaDaniel ukuthi wathi sekhulekile bazalwane la emkhathini kwakuvinjwa impendulo yakhe kwaze kwasuka isikhulu sasona nesikhulu sasePersia ukuze kudendelwe kuthiwa
umkhuleko wakhe kodwa ayangayo impendulo kuye ngosuku lokuqala. Tonile bazalwane eyenze balibonge igama likaJesu. Sesifikile ezweni emhlabeni wempendulo, sesikhulekile wezwa ukuthi kukhulekekile kodwa yangabuyi into esikhulekeleyo. Ivictory. Balibonge igama lenkosi. Kukuphi la ivictory yakho? Baba wethu ongcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba sondela kuwe kuntambama nje Nkosi. uNkulunkulu wethu ongcwele kulesini nje Nkosi. Suku la uNkulunkulu ongcwele ikitikiti zabantwana bakho Nkosi. Singena uNkulunkulu wethu ongcwele ngalomkhosi nalolu suku olubizwa ukuthi Thursday. uNkulunkulu siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi Nkosi ngalesi simangaliso esenzeka eminyakeni eminingi eyedlula kodwa namhlanje Nkosi usafuna ukusebenza ngaso. Baba wethu ongcwele siyabonga. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakubabaza. uNkulunkulu ongcwele siyakudumisa. uNkulunkulu ongcwele siyakuphakamisa. Uyinkosi wena wedwa. uNkulunkulu wasezulwini. uNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu endaweni zonke. uNkulunkulu lapho abantu ababona khona. uNkulunkulu lathi asingaboni khona. Ungubaba wena wedwa uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu wasekuqaleni, uNkulunkulu wasekugcineni. Konke Nkosi kwavela ngawe. Ngaphandle kwakho Nkosi akuphela ngalutho. Siza kuwe namhlanje ebusuku egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathoba kuwe. Sithi ubani omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Asibonanga inkosi, asibonanga uNkulunkulu. Asibonanga Nkosi yami okwazi ukuzwelana nathi. Asibonanga esithe singabantu uNkulunkulu wehla yena walingana nobuntu babantu. uNkulunkulu wethu ongcwele wasibamba. uNkulunkulu wethu ongcwele wenyuka nathi. Waba uNkulunkulu, waba ubaba, waba umholi, waba yikho konke kithi. Khuluma nathi ke Nkosi ebusuku. uNkulunkulu wethu ongcwele ngenxa yenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Isizozana sikhulume ngalento esibiza ngokuthiwa ama-altar namhlanje ebusuku. Malibonge igama lenkosi. Ngisanje sikhulume nje bazalwane kafishanyanyana ngale subject bazalwane yama-altar. Amen. Nangabe siqala kumuntu wase-Afrika, into eyenza umuntu wase-Afrika benesibindi into ayikhonzayo nento akholelwa yona. Imvelo yomuntu wase-Afrika ayivumeli imvelo yakuthi ingakhonzi lutho. Noma ngabe leyo nto iyamsebenzela noma ngabe ayisebenzeli kodwa nakunento ayikhonzayo enhlizweni yakhe khona into ethi at least ikhona into engikhonzayo. So ngamanye amazwi cishe thina sonke ikhona into esikholelwa yona. Sizwana bazalwane, thina sonke ikhona into umuntu akholelwa yona. Na uzoza enkolweni ngizongena kakhulu enkolweni lethu esithi ngoba angifuni ukuphambanisa izinto. Kodwa enkolweni yakithi nangabe sime la umuntu akhamba ngakhona. Kunomuntu ohambayo la. Let's take for example bazalwane uyahamba uya e-East London uyosebenza khona. Lo muntu lo ohambayo oya e-East London engakahambi khona indlu kumele engene kuyona. Le ndlu okumele ingene kuyona khona angena naye ozomkhulumela lana ukuthi usiyahamba usibalibani uye endaweni ethile bese ethi hambani naye. Nangabe umuntu lo ohambayo la kungekho umuntu egcekeni kufikela isikhathi sokuthi sehamba bese shayela othile wasekhaya. Uthi lo owasekhaya thatha isikhwama sakho usibeke kulendlu ye-altar lana. Usho lapho isikhwameni eduze kwesikhwama ukuthi usuyahamba. Ngamanye amazwi ukusho kwakhe lana kunento emtshela ukuthi kunomuntu noma kunabantu akade khuluma nabe ngababoni. So nayiphuma la uphuma unale convention bazalwane yokuthi ukhulumile uhambo lakho liyaziwa. Nangabe fika le phambili unika report ibase entweni ayenze ngesikhathi
Sizwana abazalwane. Sizwana abantwana basekhaya. Alibonge kufanele. Kusho ukuthi ikhaya line altari lakho bazalwane. Line altari lakho. Lapha e-altari kukhulunywa izinto okudinga ukuthi ibonakale kumuntu ozokhulunyelwa kuleli altari. Noma ngabakekho yena. Nafike sakhuluma thinto igama lakhe lana. Automatically sezobabona ngoba igama lakhe selithintwe la. Malibonge igama leNkosi. Malibonge igama likaJesu. Abanye bethu abakhona lana uzwa kuthiwa noma kwatholakala lona ukuthi wahamba wayocelwa kwabadala ngamanye amazwi baclaim abala ekhaya ukuthi kuyiproduct ye-altar ngoba saye altar kwasevele isibanibani. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lo muntu lo yonke into yakhe na ukhuluma naye wazi ukuthi yena ungewe-altar limbe noma ukhuluma ngoNkulunkulu kodwa la engqondweni yakhe kugcwele i-altar limbe asiwa kulona. Sizwana bazalwane. Into yakhe ayenele nangabe kungathintwanga i-altar. Mhlawumbe sidlule bazalwane kukhona intwanyanyana eyayenzeka angazi noma bakhona phakathi kwenu bazalwane abayaziyo lento kuthiwa into yepoliyana. Siyezwa bazalwane lethu umuntu ekhaya ebizwa umuntu okude. Kufuthi lo muntu okude noma ngabe usebanisibheke ngabiza umuntu wangane eProtestini embize ezi-altari leliyana ebize igama lakhe. Lo muntu uzobizwa yinto engekho la ekude naye. Umuzwe sethi lo muntu uyahamba uye entweni angayazi embize kude ngoba kuthathwa igama lakhe lazobekwa kuleli altari. Leli altari lasimdonsa limdonsela la engazikhona. Sizwana bazalwane. Kuze bazalwane siqonde lento ngoba enye into kumele siyenze naso sikholwa ukuyikhulula koNkulunkulu esingazi ukuthi sisengabahlobo nabo. Othola ukuthi siyakholwa kanti kuseNkulunkulu abasihlemayo ukuthi singababo ngoba asikwazanga ukuyikhipha khona. Ngakho kubalekile nangabe usukholwa uthi na usukholwa ubize zonke izinto kade kwenzeke ngamatheleku awuzazi. Ngibonge igama leNkosi. Ngiyafisa-ke bazalwane ebusuku ukuze sikhulume kahle le ndaba. Siye ezwini leNkosi ukuze singene kahle. Ngoba kubalekile bazalwane ukuthi sihluphe into yethu nasesikhona. Ukuthi yini into zethu singaboni imonakalo kodwa kubonakala ngathi khona konakeleke. Akube umthwalo wethu ukubheka ukuthi kufanele ngaba sekho la sengilapha yana. Yini impela kungafanele ngabe sengilana na. Lokho kumsebenzi wakho. Ukusebenza ukholwa ukusebenza ngomthandazo. Umthandazo unamandla okukwambulela lezinto ongazazi ngawe ezenzeka kuwe noma ezenziwa kuwe senza ukuthi impilo yakho ime ingafinyeleli la uNkulunkulu afisa ifinyelele khona. Ngibonge igama leNkosi. Ngicela ke siye encwadini kaGenesis bazalwane chapter 8. Ngicela ke siye encwadini kaGenesis chapter 8. Siqale ngamabomo verse 18. Still 22. Genesis chapter 8, 18 to 22. Nangapha nje ongakufundela. Genesis chapter 8 verse 18 to 22. So Noah went out, Yes. and his sons and his wife and his sons' wives with him. Yeah. Every animal, every creeping thing, every bird, and whatever creeps on the earth, according to their families, went out of the ark. Then Noah built an altar to the Lord, and took of every clean animal and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will
never again curse the ground for men's sake, although the imagination of a man's heart is evil from his youth. Nor will I again destroy every living thing that I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall never cease. Ngicela abazalwane singike isihloko ukuthi zakhele i-altar elizobheka. Ngicela ukukhuluma ngento ukuthi lakhe i-altar elizobheka. Lakho i-altar elizobheka. Uzobhekwa i-altar ozakhele lona. Ilona elinamandla elidlula amazwi esiwakhuluma kuwo. Nangabe uke walakha i-altar, siyokubuza ukuthi awangabusayicela imikhuleko siwenze njani. Uyosiphendula ngamazwi ukuthi uNkulunkulu wanginikela imfihlo yokuthi angibe nendawo la khona engihlangana khona naye uNkulunkulu. Sizwa ngezwi lenkosi lana bazalwane ukuthi nangabe kumenyezelwa le ndaba esiyaziyo kwezamthombo na yonke le yanto. Lo umkhumbi wakhiwa ilobaba uNoah. Usiyatshelwa ke ukuthi lo mkhumbi uqondene naye nomndeni wakhe. Kwasekuthiwa ke nokunye ke kuyongena kodwa umkhumbi wawuqondene noNoah ungaqondananga noNoah phela. Kwakushiya ukuthi wonke umuntu engakwazi ukungena kodwa nangabe ebenesandla kwakhuleni kwawo. Laba abangangenanga emkhunjini bazalwane akungaho ukuthi babengathanda ukungena ukuthi babengabakhali. Kwangeke kube lula ukuthi bengene kuwona kuthiwa bawakhe bengabakhali. Into yabasalisa ngaphandle ukungawakhi lo mkhumbi kanti uzosiza ngabo. Bona babecabanga ukuthi into yokuguga nokubheda kaNoah iphethisa leli vangeli kanti into yabantu bonke. Abangayithatha into abanesabelo kanti izobasiza. Bese iBhayibheli kwangena uNoah. Kwasekuthiwa Noah saswenzela ke nezilwane ebeyeke zakwazi ukwakha ngoba ngiswakhipha kwangena zonke izilwane sangena lapha kanti la abangena khona kuzosinda abangenileyo, kuzosinda abakhileyo, kuzosinda abalalelileyo. Lo mkhumbi kwasinda abalalele into eyayingakwenzi umqondo. Kuthiwa kwakwenza umkhumbi ayikho into efana nomkhumbi ekwakhulunywa ngawo before. Ngoba enye into kaNkulunkulu bazalwane awukwazi ukuthi uNkulunkulu asikaze sibuzweke lokho. uNkulunkulu akayenzi into ngoba wakwayiswa samphela ukuze uNkulunkulu ayenze. Enye into uNkulunkulu ufuna ukuyenza iqala ngawe uNkulunkulu kwenza lonto leyo. So awukwazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ayikasibonakale bavele uNkulunkulu engafuni ukwenza into eyakabonakala kwenye indawo ebefuna ukwenza into entsha ngawe. Laba bafikela isimanga sokuthi uNkulunkulu uzoqala into entsha bafuna ukubuka ukuthi ayezwana ngani kwabanye abantu ngoba wonke umuntu nohambo lwakhe noNkulunkulu okungamele ukuza abanye abantu nohambo lwakhe. Kanti uNkulunkulu ngicela uvuke ushone endaweni ethile ukuthi akazekise ukuthi uNkulunkulu yalaphana. uNkulunkulu akakhulumi nabanye abantu ukhuluma nawe. Bazalwane siyozuzwa ngokudala ukulalela kwethu. Ukulalela kwethu ikhona okwesihlanganisa nomusa kaNkulunkulu. Abanye bazalwane bathola into ezinkulu ngokulalela izwi laNkulunkulu ewangawenza ukuhlakanipha kwabanye abantu. Kwangena uNoah emkhunjini, kwangena nomndeni wakhe, kwangena nezilwane. Ngibisele iBhayibheli bonke abangangenanga. And iqiniso bazalwane ngesikhathi bawubona umkhumbi ukuthi basondela abantu ngoba sizwile iBhayibheli lithi indlela yokuphuma yathi nangabe isikhali wavalwa kwaphuma uNoah ngoba babaziyo ukuthi ekugcineni bazobona ukuthi nansi indawo yokuphepha kodwa indawo yokuphepha bengasakwazi ukungena kuyona. And bafika abanye bawizihlobo zakhe uNoah bezothi Noah singakwazi ukungena na kodwa abakwazi ukungena ngoba balahla ithuba lokungena
bese base bephuma emkhunjini wathi bephuma emkhunjini ungathi wathi no mamthabiso kade sise emkhunjini bese thembe kulokho esakwakhela uNkulunkulu njengamanje konke kumele sakheleyo ngoba nathi siphumile la usakenzeka sekunempi engafani nokuthembisela bese iBhayibheli base bakhe altar malibonke igama lenkosi base bakhe baphuma nje ukuphuma kwabo ukubonakala kwabo ukuthi bephuma emkhunjini wabonana ne-altar abalakayo ithi bakhaya i-altar okuzoba i-altar yokuqala abantu bakhe i-altar bakhela uNkulunkulu kwenzeka isimanga hawu izinto abayishise i-altar izinto ababengene nazo i-altarini ababekele noNkulunkulu kwaphatha lezi zinto kwasebenzisana uNkulunkulu kwayisonana uNkulunkulu for the first time ever abazalwane ethi uNkulunkulu sanje samlandslend elisizwa kulaba bangakheli i-altari laze latuka kamnandi i-altari wayesakhuluma uNkulunkulu wakhuluma phekwe i-altari akwayibona wathi sengiyanquma-ke manje lo ngengisaphinde sabhubhisa umhlaba ngendlela engabhubhise ngayo sengiyashintsha awusaphupha umhlaba ngoba khona bangakheli awu kanti yini ukwakha i-altari ukwakha i-altari esiseva abantu abebezobhubha ukuba i-altari belingekho manini bosaba basedayiweni njengoba nina nje kunabantu noma ngabe basekhona lapha eJustini abamingalele i-altari noma bona bengazi for the fact ukuthi ne-altari leli dolobho bazalwane kunento enkulu eliyenzayo leli altari kunento enkulu eliyenzalayo nina ngenaphi ningacabanga ukuthi kwaba yinhlanhla ukuthi uNkulunkulu eminike ukuthi uzokhonzela la wayengaqonde khona uNkulunkulu ezokhonzela la uNkulunkulu wayezoneza ukuthi kube amaphila e-altari la wathi ngizombeka kuma-structures kuma-key structures aleli dolobha ukuze ekhona hayi ngibonge igama lenkosi malibonge igama kaJesu ukufaka kwenu labazalwane akuhambanga kini bazalwane kwahlelwe emazulwini kodwa ukuze i-protecting mazukuma asifasaki altar kumasipala wakhona abantu abanesangathi yihholo lomphakathi kanti i-altari ngoba i-altari ungahlukani naki ungadlula niy'khona ucabangatheki into kanti yilo ngempela basebeka la ukuthi nje ngizephilithi mhlawumbe ngeke nizwe-ke mina nento angisho mina kwabizwe angiboni ukukhonselana ngephasika elisayo ngoba mina ngiyayizwa ayishuwe yini engizwayo ukuthi nangabe ngayibambanga into ebizele i-altari ngibona sengathi uphinde uyalisusa manje lana khona la esalisa khona yezwa abasezulwini ungakithi bathi sewenzekile umsebenzi ngakho awufika nesibanda leli altari ngakho siyalilweba awuleli altari yake nabe ngababhanga ebenzeke yilo lana bazalwane sengathi bebesenkingeni abakhona Malibonge phela uNkulunkulu ushebile uNkulunkulu akafani nabantu njalo uNkulunkulu nangabe ezinto abanye bayibona leyo nto sidlulile bethi besinganakanga ukuthi uNkulunkulu kunento ayenzayo yabona ukuthi uNkulunkulu ayenzayo bazalwane kungasala abanye phakathi kwethu bangayiboni lento ibanjwe abambala malibonge igama lenkosi enginakabe wabamba into ihlaka kwaNkulunkulu kodwa impilo yakho ngeke ifane naqala ukuyibamba into kaNkulunkulu uyibambe ngathi ukhulume njengomama lo uMaria wathi uyabona ngiyazi yonke lento ezokwenzeka kimi kodwa makwenzeke kimi akulento yonke ezokwenzeka lana angiyazi futhi ngiyayizwa ukuthi ayizwakali kodwa kusale sekwenzeka kimi ngiyashaka ngibonga lenkosi yini lento bazalwane esibambile imkhuleko bathi imkhuleko ngicela ningakhohlwa ukuthi ngokwethu lenkosi kuthiwe isitha sethu sihamba siyabhola sifuna esingamgwini
ngesikhathi sikhonza zonke ingodlo zobumnyama zimelene nokukhonza kwethu. Asiqaphele abazalwane noma ngelinye ilanga sizokhonza kube mnandi, kodwa asiyazi ukuthi ebumnandi nesuke sibuswa kusuke kunesililo nempukuthelo enaqaleni lobumnyama. Ngakho nangabe sihlangene la siphakamisa uNkulunkulu, kune-altari la kuthandazwa khona, kuhlakazwa ukuthi lento esiphazamisayo esisini singayibhikiza kanjani. Bese bethi abanye ilokhu kwaqala ukuthandaza labazalwane abalaphayana, into yethu ayenzeki kahle ngoba abazalwane niyithreathi embusweni wobumnyama. So njengoba nje abazalwane niyithreathi embusweni wobumnyama, ngeke kwenzekeke ukuthi ngesikhathi imthandaza lana ayikho imithandazo yesithe ngaphandle emelene nemithandazo eniyenzalayo. So kumele senze njani-ke bazalwane? Ngoba nayo kufuze ukuthandaza umthandazo othi laba baphakathi abaphume sebethi le nto ethandazwa lapha ayikho, le nto yenziwa lapha ayisebenzeli, le nto yenziwa lapha lokhu ngafika isimo sinjena size kube manje sinjena ngoba inhloso esitsha kuwukuthi okaNkulunkulu akusebenza okusebenza ngobumnyama. Ngakho kumele senze njani-ke thina bazalwane na? Kumele into yethu sithandaze kungathithi sithandaze sengathithi sibusa kakhulu kunabanye abantu, sithandaze sengathithi sinayo yonke into abanye abantu abangenayo la emthandazweni. Ngibonge igama lenkosi, ngibonge igama kaJesu. Bazalwane, awenele umthandazo oyawona ngoba ukhutshwa isimeti. Ngibonge igama lenkosi. Akuwona umthandazo loyo uxakeke bese uyemthandazweni. Kodwa kumele kube nento owayithelayo ukuthi sinesikhathi nawo. Ngibonge igama lenkosi. Sinesikhathi sethu sokuthandaza. Nento zenu bazalwane nihle ngiyibona le mthandazo ngoba ibalulekile nayo ngoba sikwazi ukuthi singayithandazeli thina, kodwa ubaluleke kakhulu lo ebekusho kulinganisa ngengane kamfundisi ushushu ukuthi ngesikhathi ngixoba le yangane nami kusuke ngixoba mina, ukuthi ngesikhathi wenza okwakho ungakhohlwa ukwenza kwaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Ngibonge igama lenkosi, ngibonge igama lenkosi. Imaphi lama-altari esibhekene nawo? Imaphi lama-altari esibhekene nawo? Ayisiqale lapha bazalwane. Xa singakhuluma nje iqiniso, umthandazo akuyona into emnandi. Angazi noma sifinyelele la uzokhona umthandazo wona omnandi. Kwesinye isikhathi emthandazweni ukufike kube ngathi ubone into edlula lokho uhlobo lokho kusengathi thina ukukhipha izwi uqhubekisa kulokho kuzwi ngathi kunile. Sifana bazalwane, na uya nje emthandazweni uzwe webazalwane ukuphose ukuthi liphele isonto lonke ungazi umthandazo uzwayo. Ngibonge igama lenkosi. Kulula ukuthi inyanga icishe iphele ubusomthandazweni, kodwa kube nento ethi awuthandazile futhi nawe uzwe ukuthi khona into engahambi kahle, and kuleso sikhathi kunento ekutshelayo ukuthi pho uqhubekelani kuye emthandazweni ubona nje ukuthi akuthandazeki ingabe uyihlalela phansi ngayo. Leso sikhathi-ke leyo awusakwazi ukubuza enyameni nokubuza engqondweni nokubuza egazini. Usuthi Nkosi, noma ngabe inkondo yami ithi angithandazile kodwa ngiyayishila, noma ngabe konke kukimi kuthi imthandazo yami mina ngisafani nabathandazayo kodwa ngiyaye endaweni yabathandazayo. Ngoba kumele bazalwane uyoba
uyapheka ngoba wazi uzokungana. Ngibonga igama lenkosi. Kanti leso simo khona wasezulwini okulunguzayo. Khona yedwa wasezulwini olunguza bona abathi sebebonge bonke kodwa yena engabongi lutho. Kunaqeda kuthiwa ifani inkosi. Sekuyahamba. Uthi nasendleleni engathi nomuntu okhweba. Ethi ungabuyele emuva. Ungakuphathanga ukuphatha abanye abantu. Ubuyele emuva ubuyela wedwa. Ithi lento kuyokwenzana ezokushiya abantu na. Ubuyele endlini uphawuma libonge igama lenkosi. Sisizwa lo mama wabuyele emuva. Wathi ubuyele emuva ufika umfundisi phakathi endlini umprofeti omdala wathi umprofeti kodwa Nkosi yami lo mama lo akucawe yini kanti uthole into emthandazweni. Ngoba ezasemthandazweni into bazalane ziza ku reverse kwesinye isikhathi ungayinakanga. Uthi uyaphapha msuyibambile kanti awazi umsebenzise esandleni izinto zomthandazo. So yintoni ke lebazana nomele siyigade ngama-altari. Malibonge igama lenkosi. Ngoba ama-altari esithunyelwe bona awokuthi siphoxeke kubantu. I-altari lento yokuphoxwa kwakho akuyona into ukuthi uphoxwa nje noma semsebenzini noma kuphi ngoba kufanele into exoxwa e-altarini leyo. Lento khona la ixoxwa ikhona ukuthi akathi nje nayisemsebenzini kube nabantu abalwa naye engazange isho lutho kubo. Ecanukelwa abantu engazange isho lutho kubo. Ebe nalento okuthiwa isithembu. Lento yokufuna umuntu yinto ekhulunywe e-altari leyo okade ungekho kuyona. Ungapha umuntu uyakholwa kathi into ekhulunywe e-altari kwabizwa igama lakho kuyo. Sekujalike ukuthi ngoba ukuthi sifaka abasifakayo okwethu kuyikhipha noma bisifakile lapha balungile bona basifakile kodwa kuyikhipha okwethu sizoyikhipha kanjani ngize nifihle kuwo nceba likaJesu ngize nifihle kuwo nceba likaJesu khuluma amazwi othi Jesu kufihle kuwe. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. Khuluma amazwi akhulunywa kuPsalm 56 athi mhlali sabayo mina Nkosi ngiyawuthemba wena. Kanti inkosi nangathembeki khona uyayikabula le-altari la ulindele khona ukuthi uphendule njengokuhlasela i-altari uthi mina Nkosi amehlo amabheke kuwe Nkulunkulu ngeke ngibheke komunye uNkulunkulu. Wena Nkulunkulu yidwala lami uyisihlangu sami. Wena Nkulunkulu awuyikho konke kimi. Nkulunkulu ungabheki nasemnyango we-altari, bheka nasemnyango kaNkulunkulu we-altari eliphilayo. Ngesikhathi lisaya leli bheka i-altari lakebheke uthi wena Nkulunkulu inhloko yama-altari. Wena Nkulunkulu inhloko yento zonke leleyo. Wena Nkulunkulu uNkulunkulu waNkulunkulu. Wena Nkulunkulu awuhlulwa lutho. Wena Nkulunkulu ngasemqaleni ngasesiphethweni yintone ngakuhlula wena Nkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Uyilaphe wena nge-altari. Uyilaphe wena kubazalwane. Nawuyile nge-altari awubizi igama lamuntu. Noma uzwile ukuthi batheni ngawe ubashiya ngaphandle kumsisawe le-altari. Nkulunkulu malibonge igama lenkosi. Uthi ngifike endlini yakho Nkulunkulu ukuthi uyothina ngabe wena Nkulunkulu usumdabula bayohlakazeka ngendlela. Awumalibonge igama lenkosi. Awumalibonge igama likaJesu. Hayi bona malibonge igama lenkosi. Bayoza beyithiphu kodwa bawubuya lamuva ngendlela ehlukeneyo ehlukaniswa yini yi-altari omi phambi kwayo. Nakuthi thatha insuku zakhe emsebenzini uthi ngizothatha 3 days kwelivia sohlala e-altari ngizokuyakaza. Malibonge igama lenkosi. Akuyona information engithathayo ngikho ukuphumula kodwa khona into engifanele lapha e-altari. Thatha insuku zakho zokusebenza uthi malibonge igama lenkosi. Uthi ngiyaphuthumayo indlela aphuthuma ngayo
nasingayinakanga ingane zethu zizonde ubuthi be-altari zikuthatha kithi ngoba thina siqashulanga ema-altari esafakwa kuwona ney'ngane zethu zihambe nesisindo sama-altari ethu and kuya ngokuya kwanda iy'ngane zabazalwane ejikela izingane zazo ithi ingane ngegraduate ngenzeka konke umsebenzi angutole ngizwile no-anti ukuthi khona into engenziwanga la ekhaya kusho ingane yomzalwane khona abayithengileyo bathi ye-altari ngoba kunento engabonakali kimi ye-altari kulona bese beyitshela lengane ukuthi wena nangabe benza into enjena beyikhokhe altari ngoba uswaphuma kulona ukuze ungahlali imihlangano yama-altari omnyama afuna ukudonsela inzalo yakho kuwe phumela ubaba ukuthi Nkosi ngisho iy'ngane zami ngiyala nazo ukuthi ziyohatshisa umoya wama-altari esengaphuma kuwona ngiyala lesizwini awo ngibone igama leNkosi lento uyikhuluma apha bazalwane uyikhuluma e-altarini lakho ngeke ukwazi ukuphendula impi ye-altari omnyama ungalaphanga i-altari lokuphila elizophendula amazwi akhuluma kuleli altari ngeke uphendule amazwi akhuluma e-altari ngenye amazwi lawa amazwi akhuluma ku-altarini awuzuwabuyisa ngokuthi bakufunana abantu sokeleza isikhathi ngangenzeni imali uthi ngangenzeni imali akuze ukukusebenzela funa wena i-altari ozophendula ngala amazwi i-altari akhulunywa kuwe ungakhohlwa ukuthi lento yama-altari bengayobiza nje into eyodwa ngawe e-altarini bethi nje sengathi imali engayibone esebenze eyihola yonke uhlobo lwemali eholwayo kodwa engayiboni eyihola yonke kwakhulunywa ngaye e-altarini lokungabi namali kwathiwa nokufika kuye ayifikele ukudlula ingahlali kuyena yimpi yakhulunywa e-altari kusuthiwa nanga uzalana uzakhona uzothi uNkulunkulu angikwazi ukuphila e-altari lomphofu sewangikhulula uNkulunkulu uyabona esinakho kwanele ukusigcina siveza amandla kaNkulunkulu wethu siyazwa ikhulunywe lento ye-altari nake yakhulunywa koyedwa ucabanga ukuthi abafune abantu abaningi bafune bemunye emndenini lento nayangena ngoyedwa isikwabhe wonke umndeni malibonke igama lethu nake nje yahlala ngoyedwa lo yedwa sekuyiyona iphila i-altari egida ngaye nayigaya ngamanye amazwi ningakujabuleli nangabe kukhona umuntu oyedwa ekhaya ungaphumeleli ngoba lo muntu ongaphumeleli kungahle kwenzeka ukuthi i-altari evale iphumelele kuhleli kwakhe so mina ngabe singamkhulu ngamanye amazwi ibalulekile lento ekhaya sikhulukelane imhluphe into nangabe kukhona umuntu omndeni ongaphumeleli uthi uNkulunkulu asikwazi yini lento kumfowethu yini lento kumdadewethu yini lento ngoba ngathi kwenzeke ukuthi abanakile lonke kodwa kusetshenziswa yena yedwa ngibonga igama leNkosi nangabe e-altari lobumnyama kuthiwa nange ngathola nje impahla yoyena ngibonga igama leNkosi alenzwayo nange ngathola impahla eyodwa yomlungu lomndeni ngakho lomndeni usukhafeke wonke ngakho nansi lomndeni hayi bazalwane asukhave lomndeni ngoba oyedwa oke wabanjwa i-altari engaphansi uthi fanele sonke indlela yokuphumelela Lord, come on, and Lord, come on, kusho ukuthi emndenini esinawo umkhuleko oselfish ngakho ayihluphi into yamalungu omndeni ayihluphe into yomuntu ovele bele behavior efani emndenini ngoba siyaphumelela
ukuthi le ndlela abheka izosilimaza sonke lekhaya ngoba isitha sizongena ngayo. Malibonke igama lenkosi. Ayinihluphe into yomuntu ongathi ngathi uyaphumelela lapha ekhaya bese ufuna ukungangeneki. Malibonke igama lenkosi. Ayinihluphe into yomuntu oyedwa ekhaya othi nasephumelela ufuna kukhozwe yena ngoba yisu lesitha leso ukuthi nomuntu ofuna ezophotha yena ngoba lisebenza ngaye idimoni yokuhlukanisa lapha ekhaya. I-altari. Malibonke ivangeli. Malibonke ivangeli. Malibonke ivangeli. Ayikuhluphi into yokuthi abantu bomndeni nangabe kuqalwa ngomshado kuvele kungabonakala umuntu ongazoshada lapho. Ayikuhluphi lento. Malibonke igama lenkosi. Ngoba le nto lena kune-altari esetshenziswa kulona. Ngamanye amazwi bazalwane akubekhona umuntu ekhaya oba umndeni wakubo ngomkhuleko. Malibonke igama lenkosi. Noma ungabatshela ukuthi bakhulekele kodwa usuku nosuku uthi inkosi lethu umndeni wakwethu, uNkulunkulu lethu umndeni wakwethu kuwo. Malibonke igama lenkosi. Makubona othi kade elale usile namhlanje ethi uNkulunkulu namhlanje kuseni ithi mawulimala umndeni wakwethu. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama likaJesu. Jeremiah chapter 31 verse 1 and 2. Jeremiah chapter 31. Sifuna na-altari uyoyizwa lento yokuthi kumnandi ukukholwa kuyakhonzeka. Singayijabuleli into yokuswela izikweletizi ngoba leyo nto ixoxwe e-altari. Akuhluphi into ukuthi eklisi ngoba ziyamenenjeka iy'kweletu. Leyo nto leyo yinto exoxwe e-altari yokuthi akube kuthi impilo ingcono ngoba ukwazi ukumeneja iy'kweletu zasekhaya. Amen. Bonke igama lenkosi. Kusho ukuthi ufisa kube nomuntu okhulekayo uthi ngawukhipha umndeni wakithi ey'kweletini ezaziwayo nengaziwa. Ngiyayikhipha ingane zakwethu ey'kweletini abangitshela i-altari leli ikhululiwe i-altari ukuthi akungabikho umuntu la ekhaya okwazi ukwenza ukuthi leti ikhululiwe. Bonke igama lenkosi. Ungakholwa ukuthi abantu laba indlela ebebasebenza ngama-altari abanye bebefike ezotshelela imali yakho kuwe ucabanga sathi uyitshela yakho kuyo wenza okuthile kanti kuyokhuluma phekwaye i-altari lakhe. Ngitshela bazalwane ukuthi omunye atsheleke imali kuwe hayi ukuthi uyokwenza lento ayitshelekela yona uyayisebenza e-altari lakhe ukuze ungaphinde ubone ngoba uNkulunkulu wamazalwane of all families. Namuzo uNkulunkulu I'll be God of amazalwane of all families. uNkulunkulu wamazalwane bemndeni yonke. Nangabe kunento kufuze uyihluphe ngayo kuze uyihluphe ukuthi ubani ongayikhaya le. uNkulunkulu wemndeni yonke noma uNkulunkulu wama-altari laba abayikhaya bambizayo. Inkinga izalwa ukuthi akayi uNkulunkulu akayi noma ungaxakeka
ngibonga igama lenkosi. Nami kunento lesisebenze uNkulunkulu, ngibonga igama lenkosi. Ibazalwane, uNkulunkulu ukhuluma nami ngikule ndawo ekuyona. Ethi uNkulunkulu angihambe ngenza imikhuleko imizimthini yabazalwane. Ethi ngoba abanye bathenga imizi, kodwa le mizi lele yanikela abanye uNkulunkulu. Futhi nofika wangena kulo muzi ohlala kuwona, njengoba bekuwona njena awukho egameni lakhe, usegameni lakhe ngokuthi liyiphaketi yakho, kodwa spiritual usezandleni zabanye uNkulunkulu. uNkulunkulu ade bakhonzelana. Kulona kade lihlala abanye abantu abahambe noNkulunkulu, ungafike endaweni ozwa ukuthi umndeni yonke. Awukwazi ukujabulela ipromotion. Leli hlalo bekusona khona umuntu aphile kusona ephakanyiswe. So nangabe sikusho ukuthi uNkulunkulu okade engana akaphume nazo zonke izinto abangabaphile ngezinto engafanele, ngoba lezo zinto izophazamisa wena. At the same time, praise the Lord. Yes. I will be the God of all families of Israel, and they shall be my people. Lento ngizoba uNkulunkulu wami, bazoba abantu bami. Sezwana bazalwane, uyibona le altar into yethu isidlulile ekukhathazekeni lokuzibumnandi lenkonzo. Isikhonzi sikaNkulunkulu asivusele ngodaba lokukholwa. Uthe into yethu, ubunandi bethu akusuqala ngomgquma wethu, kodwa akukala nezinto ezenzekayo ebusisweni bethu. Bese kuvuma abantu ukuthi ngempela labasele ngababusisiwe. Thus says the Lord. Yes, the people who survived the sword found grace in the wilderness. Israel, yes, when I went to give him rest, yes, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, yes, I have loved you with an everlasting love. Usithanda uthando olungakhulumeliyo nothando olungapheli. Uyazi uNkulunkulu akasithandanga mhla siqala ukukholwa. Lithi iBhayibheli sathi singakholwa wayesesithanda. Akukholwa ukuzohlala kanje kusenze wasithanda. Sifike sizohlala lana sifica uthando sesithandile ngalo. Sathi sifika siyibambe sije ngalento sasiyonke. Safika pheko uthando lwakhe. Usithanda ngothando olungakhulumeliyo loNkulunkulu wemindeni yonke. Kubonga lenkosi. uNkulunkulu wabazalwane imindeni yonke.
uzwa uthi hayi uNkulunkulu wabo ebenzele lokhu kungenxa yemethamento yothanda sithanda ngalo uthando lwakhe alumvumeli ukuthi ndedele izinto ezolimaza ukusithanda kwakhe. Na uNkulunkulu elandela thina akalandeli thina, ulandela uthando lwakhe kithi. Ngibonge igama lenkosi. Manje uNkulunkulu elandela thina, uyilandela yena kithi ukuthi ngasuke ngabathanda. Amen. Esiqhubeke ngaphansi. Yes, I've loved you with an everlasting love. Yes, ma'am. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Bakithi yeke bazalwane. Ilolu thando asidonse ngalo. Lolu thando lunamandla okusidonsa. Sizwana bazalwane. Lolu thando siyadonswa ngalo. Sithi sitha siyamuka kanti asimuke. Awuyilo lolu thando bazalwane. Ulwazi lakho Peter owathi na wesandla sothando babizikele kwakhe sabuya naye ngoba lolu thando alufuni ukubona sishabalala kodwa lento idinga sibese altari elifanele kungena amaprofeti sibala. Again, I will build you. And you shall lolu thando bazalwane. Lolu thando sidonswa ngalo. Uthi usizwa uthi into yami iphilile. Bese kuthiwa ngizophinde kwakhe. Malibonke igama lenkosi. Siyezwa bazalwane. Uthi uyinto yami. Bazalwane, wabafika lapho uthi lento yokholwa noma ngayiyeka. Ngezazalwane. Uyabona uzu nalento yokholwa noma ngayise njani? Kuthi uzu nathi kheheza uthando lwakhe. Lendlini. Athi ngalolu thando kuzophinde kwakhe. Makubonke igama lenkosi. Ekhulume sengathi ukhuluma kuJeremiah. Chapter 18. Lapha awuhle lapha endlini yombumbi. La ngizokwakha khona. Kuthiwa kwathiwa uyakhiwa okwakhiwayo. Kwasekuphihlika kwaphihlikela izindlela zombumbi. Kwaphinde ukubamba umbumbi. Kwakubumba endlini yombumbi. Singababunjwa. Sibunjwe izitha ezisaqeda. Ukuthi uSathane eshiyethe ababuyi kusasa qedile ngabo. Esifuna isiphefumula ngabo. Sithi wena uNkulunkulu ukhuma awulinani nabanye oNkulunkulu. Sisho bazalwane siqhubeke sipheleze ungahambeki kahle. Uthi uyabheka unyawuzwa kodwa uzwe idingo ngaphakathi kuwe. Ithi wena uNkulunkulu awufani nabanye abantu awuqhenya wena uNkulunkulu phansi uNkulunkulu. Ususuka phansi emkhuzweni shayile. Uthi nathi webuza ukuthi no ngisayike kanzima kodwa lo uNkulunkulu okwazi ukudonsana ngesandla ngizophinda kodwa nawe ngizokudonsa ekusayileni awumuntu usayile namhlanje kodwa phela isandla sokudonsa ngoba leli awuleli antali linesandla sokudonsa la isitha esikwazi. Again I will build you, Yes. and you shall be rebuilt. Yes. O Virgin of Israel, you shall again be adorned with tamarines, Yes. and shall go forth in the dances of those who rejoice. Bakithi usazobuyela emhlaba wabathokozileyo. Malibonke igama lenkosi. Usazobuyela emhlabeni wabathokozileyo. Ngesikhathi baqedile ngawe malibonke igama lenkosi. Uyabona isiteje kusona ukureheza step ozoshaya kudensini uyabuya wena malibonke igama lenkosi wedlala itafula phambi kwezitha zami. Wena njengoba usangalela njena ukuthi kusalungisa itafula ngale kodwa babona ngathi kuphelile izinto ungadiwe kanti ukuthi nje khona umuntu
strong ukuthi iginoti ziyalunguza uthi weyena ugomo lwakhe wenzala awuthi uyophinda wena ube sendaweni yabadansayo udansiswa intokozo isitha sakithi singadile wena uyabuya wena usentokozweni yakho abazohlangana nawe ngesontezana bazothokoziswe yini kangaka na amalokhu zabalalofu uma futhi ukuthi I feel in my spirit ukuthi uyela endaweni yami ngizumdanso ngizile mayazi ngizile maze ngizwe ngizile lade ngagcina ukuyizwa bese ngizowuhlangane nami ngibuyelela kwakhona ngoba nawe wabuyela kuye bazalwane udansisa umdanso wakho wethu uvuke ekuseni uthokozile bathi umama uhlekiswa yini namhlanje na uthi it is well with my soul but abamloki akebontanami nakuwe yokini hapa kahle nakuwe yokini hapa kahle nakuwe yokini hapa kahle
Imani anaya. Isadana anasaya. Luciana maya anaya. Siyabonga baba wethu kwele. Siyabonga nkulunkulu. Siyabonga wena mdala wena nsuku. Siyabonga wena nkulunkulu. Ake sikhuluma umlomo wethu sonke simbabaze nkulunkulu. Ungcwele wena nkulunkulu ngcwele. Ufanele wena nkulunkulu isibongo sonke. Ufanele wena nkulunkulu isibuliso sonke. Ubaba ungalinganiswa nawe nkulunkulu wethu lona. Ufane nabanye nkulunkulu. Wena nkulunkulu hlukile. Wena nkulunkulu mile. Wena nkulunkulu maphakathi usuke emaphakathini. Wena nkulunkulu ungcwele. Uqala izinto ezinkulu. Ufeze izinto ezinkulu. Nathi ibandla lakho Nkosi yami. Lapha abantwana bakhe ebusuku. Iswele ethu baba wethu ogcwele. Sithi Nkosi bake bafika nabantu e-althareni lokuphila. Nkulunkulu wethu ogcwele. Nkosi baphuma nkulunkulu ogcwele. Bengakuphathanga ukuphila kwabo. Siyabonga baba. Siyabonga nkulunkulu. Ngiyafisa abazalwane. Ngiyafisa abantwana basekhaya. Siyafisa abazalwane sithi sithandazana nezingane zawethu. Nxa ngabe uyazi enhlizweni yakho ukuthi kunama-altari ongakaphumi kuwona, ngeke kwenzeke ngomndeni, ngeke kwenzeke ngoba sikhuluma endaweni yama-altari. Kudinga isinyathelo ukuthi Nkosi ngiyagahlula ema-altarini omndeni, ama-altari enguwona abambezela impilo yami. Cela nabe nalabo bantu lapha endlini besibheka phambili. Nangabe uyazi ukuthi kuleya altari ongakaqashuli kulona, sicela uzothandaza nawe. Ayinawo umlingo lento ekufuna ukuthi uthathe isinqumo sokuqashula kwama-altari. Amanye awo usola ngezinto ezenzeka kuwo ukuthi ngathi lento ihlobene nama-altari athile. Angazi kahle kodwa lento inomoya wobu-altari othile lengilandelayo. Cela size ngaphambili egameni likaJesu. Cela uze ngaphambili. Mashallah. Holy Maya Simaya.
amadoda khona into ebiwayo kubo khona into ebiwayo khona into ebiwayo kubo khona into ebiwayo kubo Unasiya Hiyalaya Mahanasiya Ukakasaya Mahananaya Ushamaya Ilamaya Ikatasmaya Adamaya Akasamaya Baba noma ngabe yiphi alithanda Nkosi owafakwa amagama laba kulo uNkulunkulu njengesikhozi sakho namhlanje ebusuku siyabadonsa kulawo ma-altari noma ngabe kuthiwa ngani egameni likaJesu waseNazaretha shamaya namasibihalalaya kamoja bakhiphe Nkosi abayifakana baba noma abanye bayabona besiwa Nkosi isisindo phela impilo yabo siyabakhupha namhlanje Nkosi siyabakhipha namhlanje egameni likaJesu egameni likaJesu egameni likaJesu siyabakhipha bona kanye nemteni yabo siyabakhipha bona kanye nezihlobo zabo siyabakhipha bona kanye ney'ngane zabo siyabakhipha bona kanye nabazukulu babo ulamasalamahanamubi yonke into Nkosi ebizwa ngegama labo siyayikhipha Nkosi altarini abagqilazwe ngalo altarini okubiza amagama abo Nkosi yami kulo bafanelwa kulo Nkosi yami egameni likaJesu 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 namba Nkosi ebusuku namba baba namba Nkosi ebusuku namba baba namba Nkosi egameni likaJesu namba Nkosi namba baba namba uNkulunkulu othogcwele abanye kwenzeka into abangayiqondi empilweni yabo uNkulunkulu wethu omuhle ngenxa yezisindo sama-altari uNkulunkulu wethu ogcwele aphila Nkosi egameni likaJesu bakhulule Nkosi nikela nabo baba nginikela Nkosi yami lezi nsizwa uNkulunkulu wethu ogcwele uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu wethu omuhle uNkulunkulu wethu ocebe ngothando ocebe ngesihle ocebe ngesineke uNkulunkulu wethu ogcwele wena uNkulunkulu walaba bantu uthe wena Nkosi yoba uNkulunkulu wami bengabantu bakho baba wethu ngamandla wonke wathi yoba uNkulunkulu yemndeni yonke uNkulunkulu wethu ogcwele sikuthumela emndenini labantwana bakho abami lapha baba wethu ngamandla wonke abathi belana Nkosi bekufikela phambili emakhaya abathina befika uNkulunkulu wethu ogcwele befikele sisifudumezi sibalinde ngaphambili wena uNkulunkulu othembekile noNkulunkulu wabantu phuthuma uNkulunkulu ogcwele ngobubele bakho phuthuma Nkosi phuthuma baba ngobubele bakho phuthuma Nkosi ngobubele bakho phuthuma Nkosi ngobubele bakho siyabonga Nkosi siyabonga uNkulunkulu siyabonga Nkosi yasesifulweni ukukhula ngokwakho amandla okunqoba Nkosi ngawakho siqothela uwe Nkosi ibanikela kuwe Nkosi yami iphasika Nkosi alibe Nkosi yami iphasika elihle kuwe yokubathakula nokubaleka nabo baba wethu namandla wonke impilo yabo Nkosi uNkulunkulu wethu ogcwele Nkosi yami ihlukise ngokupheleleyo kusukela manje egameni likaJesu baba siyabonga uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu wethu uNkulunkulu owenza lokho uNkulunkulu ongalanda abadala nabancane uNkulunkulu ongalanda amantombazanyana nabafana
Siyabonga ukuthi ukhululwa ngokwakho. Nkulunkulu wethu ongcwele. Nkosi yami, namhlanje Nkosi uzokhulula konke. Nkosi yami njalo izinto. Nkulunkulu wethu ongcwele. Ubeke ukuvela ezulwini. Siyabonga egameni likaJesu.